Babudokotela babesiza bajabule ufana uhlezi ekhehlela omlungu. Nginabantu engifuna ukuthi ngeke ngibaphakamise, ngingabathwalisi, ngibanikeze amadoda amadala eshintsha somoya uvalo emakhuluma kwenzeke abantu abagolozela izintaba zenhlopheko. Ngifuna ukuthi la madoda lawa mengizowakhandela wona, sike sikukhandele wona mase uthathe ukhamba, sithathe ihlamvu lomnyezane silifake phakathi. Bese siyagcaba la emzimbeni, sithathe igazi lakho silifake phakathi, sihambe lento soyifaka emfuleni insuku ezintathu. Bese sikubuyisela naso sikhuluma kakhulu. Lana suke sekulandela abantu ozohlala nabo. Mekuvuka lana lamadoda suke eyishumi njalo kodwa kuvuka indoda eyodwa. Ikhulume nawe isho ukuthi si plural no singular. Sifuna into ukuthi most of the time basuke bese bekhathele utshwala baphuzisa bona. Sebethi manje bafuna umqombothi, bafuna iBlack Label, bafuna iStout. Uyibona abashoyo ukuthi manje bakhathele lokutshwala. Noma la kuthina khona abangayiphuzi utshwala ufana sicela usithengele utshwala obukuthi. Amadoda ke lawo engwanikeza umuntu, lamadoda ke mase sesebenza ngawo. Lamadoda ngiyafuna ukuthi uma usebenza ngawo watshele ukuthi ngesonto kwibank account yakho yase Nedbank ufuna abafake emalini, ngesonto kwibank account yakho yase FNB ufuna abafake emalini, ngesonto ibank account yakho yase Absa ufuna abafake emalini, ngesonto ibank account yakho yaka Investec ufuna abafake emalini, ngesonto ku TymeBank kwakho ibhenki yasefonini ufuna abakufakele emalini. Labantu laba basebenza lo msebenzi ukudecorate ama account akho ngemali wonke, but every week ungakwenzi ukuthi kube njalo ngenyanga izokuhlupha lona. Ingabi njalo ngesonto kuzobe sengathi i-pyramid scheme. Amadoda ke lawa apheleleke, lamadoda kasuke eyishumi uyawathatha ngokusebenza kwa insebenzo zawuthathe uhambe. Kodwa mhlazana uzowathatha ufika kumina uphethe imali ecash, uyafona ubuza ukuthi imalini, then umese usuphatha ke nokhamba. Ukhamba ubuze lo munye ukuthi yini ukhamba. Bantu bakithi acceptance there is Google in this time. Stop begging people for information. If ufuna ukhamba bhala ku Google ukhamba in English bazokutshela claypot. Claypot in isiXhosa izokutshela ukuthi ingqayi. Start because singabantu be social media namhlanje singabantu abafluent kwi internet. Use Google to verify ukuthi yini le yini. Ufika ke uphethe a claypot umuze kubabudokotela babesiza bajala ufana uphele ekhaya umzulu amancesi uzothatha lo msebenzi. Siyabonga kakhulu babudokotela uyinyanga sisebenzele eThekwini ebuilding 12 in Nedbank House Building. Ifloor esekuyona sise 19th floor, dark room studio number 1.